Бүгін сонтада кейіннеме библиотека хетемигер Ираида Гавриловна Попова, прозаик, тылбасчыт, Россия Федерациян союячылын союхунчилиене, оны полярная звезда журнал эппеттәк редакторы ылжыттыр. Ол күрді бүгін икки өрүнелер истин көрсүлер ылжыттан, ол стен өрдім. Онытан биһиги бу ытыкманы ылжыппыт Ираида агата манна үйренме жоллох. Онытан бу агата айыр айымнита тахсыбыт сиргер келен, билигин бу испектәге хүрәктенерер. Кені айбыдайымнита. Жара туа ханалаққаны, оны тұхынтардар қайдақ туа көрістілері, оны ұпсынан бұл испектәк туынан бәйін ханағын үлләйінері. Мен бұл олонқо дойду тұғар сынтарға, олонқо күнігер айыннағыдым. Сүрді бәйіз жығылаға. Онтан бұл бәғі 12 час ұстата айыннан кәлі біт, сол бұты жүгей біт. Теңге дәтіндік болы тұрды. Онна бу тухтихандыбын бу агам курсунан нинан эме бу аяр үлете сагаламут сиригер келемин мен эме бу бастык эспектагым бу манна турбуттан хайыры. Онна бу юбилейдах сылгыдыгар эме бехен 65 сыллах юбилейде театр юбилейин анан онно бу бемайындыгын беле кылдыгын. Жара оннатын кергене манна мен художник Леонид ылжыттыр отон хунтарга хасырыгыды оннатын бу кергенге тингитте бирге хаҗаңы туа ханалах баранырагы. Бу манна келен үлелейди бутун каханара. Студент хыдам. Бу манна үчө баты көрүстүлөр, эги хунтарда. Улан кодой дута айылгабыт тагын үчө багай. Погода үчө баты көрүстү. Бу билген бу манна көрүстүлөр дәһилле багата, тыгыс багата. Манна болон иппитиге барды бирин дирестәк жоннор келен олороннор үчө баты көрсөтөлөр истерге дагы көрөргө дагы ары жүгө. Таржаны бар мактап бу.